Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar 45 Palembang beserta seluruh jajaran Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah yang hari ini alhamdulillah bersilaturahmi ke sekolah kami. Terima kasih Ustadz, dikunjungi oleh oleh adik ya, anak 45 ya. Oleh adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Sarjana amalan 5.